белый жемчуг цветінде Honda Fit істегенде. Коробка автоматта жаңылы біз жеңгем сұрап кетті. Коробка автомат Fit болса тартып қойшы көмді. Мына сізге шақыртпайлы өзі келді ғой. Коробка жақсы. Россия емес, чисто Япония Android монитор менен. Орыстар, ырысшылар қызматты ғой, қараңызсыз жырдап беріп жатыр. Чехол салынған, урматтуу айымдар жана мырзалар дейді сіздерге. Оформление юриста таза, сразу өтіп бересіздер. Так, не жазу? Комментарий жаза кеттіңіздер. Юбкалар мен полный адвеска берілген. Асли каршы еште жамғыр болып отыр, кішіне ылай-сылай болып отыр, бірақ атак жуып тазалап қойғансыздар, машина витте. Базы 440 мың сомда қойылды, сүлеші жолмен, кеммен. Обмен варианттар жоқ дейді, только наличка дейді. 1-3-ті 2002 көрсеткен номерға чалып, байланышты осмотр таласты. Чаларысты. Nissan Sefiro-мына құрмат туғандар, автоматында, екі купында, валбразный моторында, мотор коробкасында айып жоқ дейді, біреле рулевой гидравликасыға, бірақ рулевой гидравликасы алып қойып тұр багажникте. Анын қаласаңызда салып береді. Оформление юриста таза, сразу өтіп бересіз. Базы өте реальный қойды, право рулінде. Японец чисто. Стойка, мустойка, потолок, сатолокта, шпаклевка жоқ. Автомат коробкасында базы өте реальный қойылды. Старт-стоп менен. Стекоподъем 4-тен электрический. Так, антифриз алып қойып тұр, құйып та қойып тұр сіздер үшін. Мына көрсіздер бе? Алшыққа жақсы екен, плюсостап жуып тазалап қойсаңыздар. Багажникте запчастар бар екен, ошо чоғып сіздерге берем дейді. Бірақ мотор коробкасында айып жоқ дейді. Базы өте реальный қойылды. Байқаңыздаршы. Бисіра жуып тұр, шаманде тазалап қойсыздар. Базы 215 мың сомда қойылды, өте срочно отыр. Көрсеткен номерға чалып байланышты. Осмотр аяқтады, покровкада. Покровкада көрсеткен номерға чалып байланышты. Обмен жоқ, только наличка, срочная акция. Чаларысты. Өтө жакшы состояниеда Honda Accord келип калды тугандар, универсалда. Мотор, коробка, ходовка полный жакшы дейт мынакей. Машина абсолютно без вложения тугандар. Төртөтең окшош жакшы протекторда экен, мынакей жакшы титандарда кооз протекторлары жаңы тугандар. Зима. Оформление жактан так сразу өткөрүп берет, мынакей мындай линзалар коюлуп тур. Повторитель поворотник бар экен тугандар, мынакей кички салонуна кирели. Салон жақшы, химияның қажеті жоқ, туғандар, монитор жақшы кен қысқасы, айырылған, тұтылған жерлері жоқ, подлокотник полный, деревалар жақсы сақталып тұрмын, автоматта туғандар. Аяғын көрелі. Қысқасы, химсканың қажеті жоқ кен, бір сера мойка алшы екен, поликтер жоқ болады. Рагада туғандар, универсал кузовта, ұрылған, соғылған жерлері жоқ, кузов түз таза мынакей. Көріп атыстар, яғына бір көрсетейін. Кимге ушу машина қызық болса туғандар, номерлерін экранға көрсетем. Базы 580 мың сом деп қойдық мына туғандар. Сүйлеш жоллары бар, кемі бар. 2003 2 газ бензинден туғандар. Машина без вложения. Көрсеткен номерге чала берсіздер. Осмотр Кировка болады мына. Audi A6 2.5 турбо дизелінде урмат туғандар. Quantry билесіздер 4 ВД болады. Линзаларында заводской. Фаралармен повторите повороттерін, груз повороттерін необычный заводской салынған. Так, по кузов жазай тұрған жерлері жоқ, жирный протектор емес, зимаға, қышқа даяр. Үстіне заводской мен, анан кейін дағы заводской рогазы менен. Вложение қайырдезем ходовкасы майда чүзесін көрсетіп қойшы шекті, так болды дейді. Бұны білесіздерді, фүй, мягкилеген. Механикада штатын өзінің мониторында айырбақ атқан емес, жақшы чехол салынған, бір сәр жуып тазалап қойшы керек, либо жақшы чехол дағы салыш керек. Регулировка сиденьялары электрический. Bir sıra қарапты тазалап қойсаңыздар, атак бұл машина білесіздер да. Квантрлерді өте баланады да. Германия өлкөсінде жалаң чабан дейсіздер айдаған бұл машина. Қырғызстанда білесіздер да, біздің реальный. Стеклоподъем 4-тен электрический, шундай жерлерін жуып тазалап қостыр, майлап сүттеп қостыр. Атак машина виттеді. Базы өте реальный қойылды. Потолок, кузов целый, урмат тоны, зазор, не зазорлар бүті ордында. Базы 420 мың сом деп қойылды, сүлеші жолмен, кеммен, обмен варианттар жоға. Только наличка, наличка деді, көрсеткен номерға чалып байланыш өстер. Осмотр
Халасты. Чала бересиз. Toyota Avensis Кыргызстанга келгенде эле биринчи хажайын дейт. Родной окраскасында вложение эч бир жеринде жок, только айдаш керек. Родной фараны да, родной тетиктеринде молдинг нече родной окшойт да. Родной окшойт алмаштырылган эмес. Carfax жок го дейм булар. Жок деле эсептейсе 5 жылусту куйулма титанда так. Жирный протекторинде урматтуу туугандар, анан эске алып коюңуздар. Дагы сиздерге 4 тең жирный протекторде кышкыз а? Жирный эмес, средний, кандай болжолу? Мондай бар да протекторлор, а? Болду, значит, жирный да. Повторите поворотник менен күлүшүп атыр уякта. Так, кожный салонда кап-кара түстөгү. Коробка автоматы ручник коюп тургандар байкаңыздар, штаттын өзүн монитун обдув, сзади, переди, климат контроллер бүт иштейт экен. Регулировка. Сиденье, память сиденья, бүт электрический стекло подъемник, 4 тең электрический. Жанагы туугандар, братчикалар айтып койду го, завод состояние. Дали ошондой экен да. Объем 1.8-те 2006. Оформление юриста тапты, сразу өтүп беребиз дейт. Кузов байкадыңыздар, шов зазорлору. Бүт ордунда экен, действительно эле. Жакшы деле айтыш керек дейм туугандар. Байкаңыздарчы. Так, база 800 миң сом деп коюлду, сүйлөшүү жол менен кем менен. Обмен варианттар жок, только наличка. Мал келге жок. Только наличка урматтуу. Көрсөткөн номерге чалып байланышыңыздар. Вложение каяктын вложение жок дейт. Чалып содалашыңыздар. Passat урматтуу туугандар, седаны келип калды мынакей. Кузов жакшы экен туугандар, действительно кузов жакшы мынакей. Мотору бир аз май жейт дейт, 1.8 карбюраторда. Колдо в наличии только техпаспорт туугандар мынакей. Паластар сразу айдайсыздар болду. Ички салонуна кирели. Жууп тазалап келиптир мынакей кожоюну. Мафон тагыш керек экен. Аттак сиденьялар айрылган, тутулган жерлери жок экен. Нери бар экен бирок, а? Айрылган деп койсок болот мынакей. Байкаңыздар бир. Кузов жакшы экен туугандар. Мотору май жейт экен, мотору май расход кылат. Бунун обмени бар туугандар. Кымбатыраак машина болсо дейт, үстүнө кошуп берем дейт. Баасына келе турган болсок 95 миң сом деп койдук, сүйлөш жолдору бар, кеми бар. Обменинде бар. Көрсөткөн номерге чала берсиңиз. Осмотр Кировка болот. Deo Nexia туугандар мынакей. Чыгарылган жылы 2007, 1.6, 16 клапаны туугандар. Мотору бир аз май жейт дейт, атак машина целом жакшы эле экен мынакей. Оформление жактан так сразу өткөрүп берет кожоюну. Байкаңыз өзүнө жараштуу кооз 4 тең окшош титандарда экен туугандар. Салонуна кирели. Стеклоподъемник экен, мында необычный. Гурлар иштейт, мафон жок экен. Бир сыйра химчисканын кажети бар, жууп тазалап коюш керек. Мына ата көрүнүштөр. Мощный бага чыкты туугандар. Базы 120 миң сом деп койдук, сүйлөш жолдору бар, кеми бар. Осмотр Кировкада болот. Көрсөткөн номерге чала бериңиздер. Атак стойка бар экен туугандар. Атнаскат длинный базада спринтер бортовой истегендер мына сиздер үчүн мотор коробкаларында вложение жок дейт урматтуу туугандар. 650 миң сом деп коюлган, бул сиздер үчүн баалар түштү. Сырт ушундай келбеттери бар, жазайт турган жери. Рамалары жакшы состояние. Пачка рессорунда. Борттун узундугу канча? Борттун узундугу 380, да, почти 4 метр экен. Оформление юриста таптаза, алар шаман этип коюштур. 20-30 миң сом вложение кылсаңыздар, атак чек. Заводской багында. Байкаңыздарчы. Мотор, коробка, турбиналары октой, а? Жазып алсаңыздар, жомоктой болот да. База 600 миң сом кем менен. Обмен мал келги бар. Көрсөткөн номерге чалып байланышыңыздар, чабан дейсиздер. Сиздерге ыңгайлуу машина келди. Чалыңыздар. 92, а? 92, 2.3. Мотор коробкасына вложение жок. 2.3 объемда урматтуу туугандар, мына мотор коробкасына вложение жок дейт. Вложение кандай? По кузов класстар. Рамашка өзүнүн титанында. Так, кышка покрышкасы барбы үйдө? Жок, а, кышкысын аздан алдында кышка экен, аркасы лето. Оформление сразу өтүп беребиз дейт. Серебристый түстөгү мына байкаңыздарчы. 200 миң сом деп койду. 1000 сом түшүрүп коюн сиздерге. 199 миң сом деп мына. Салону бир сыра плюсос тазалап койсоңуздар, стеклоподъемник механический. Обдув сзади бар экен, как положено. Значит, комплектация средняя кирет бул.
зазор мазорлор бирок нормально бес освежить этип койсоңуздар, бирок нормально. Мотор 1 грамм май жебейт дедиса, мотор 2-3 бирок 1 грамм май жебейт дейт, урматтуу туугандар. Элестетип атасыздарбы? Так, заводской фаркоптунда чиркей иштери менен. Бакны отсекте жакшы состояниялар. База 200 000 сом кем менен реальный. Обмен варианттар жок дейт, только наличка дейт. Көрсөткөн номерге чалып байланышыңыздар. Осмотр таласта болот. Чала бериңиздер.